Hey le, Kelvi International to Zion Street le Dorpui Barabazara, Kelvi Marketa intan kan omringe. Mi patan no pangachanga puitling hak omchikim na ahian, sel run pui nei mekani. Branded coat suta, za a som thumachanga somnga in car discount ani a. Coat sale cheng sang ni le achung lam a omvek. Coat suit leitan kamis athona du than emo. MRP changa cheng zanga changa cheng sang khat discount kalpui mekani. Tin siam chat ngai a omani puing kan siam sak theye kwan than du than tur a omba ka mani du dan angin order thei reng ani mi pata mi zo mi pa in thuam na sang po kan nei bok kelvi market a thil zor reng man to taka zor a omloti min lo sha sakla min han pan ve ngei donia intan kan namtan kelvi international Mizoram Court House Dorpui Bara Bazaar Aizol Beng Rishat na har satanete kumsom paruk chuang lai lo enkol to Millennium Hearing Center Aizol chuan khovel thiam na hason na angzelin bengdar thatak tak omna puna zira mania tongman fiatura in adjust hey artificial intelligence AI mang bengdar te battery mang le man ngai lo rechargeable bengdar te anneya certified audiologist hemilama thiam na big degree nei nge in lo puyang che imamo dan milin du than tur chi sang oma ilei nu kum engmo chen thengin har satna inei pon an pui thei che Bengkom ze chi enkol ol sam tak waterproof ni bok bengkwa no chi langsar lo le lang thei lo chi te a umveke Millennium Hearing Center D4 Millennium Center Aizol phone 8132840581 Rancho siam lamarin tlak le mingtra National Productivity Award trumnga ngot dongto ISO certified ngat Baramati agro kutsuak vokcho chu Mizoram a leitheina omta e Baramati agro vokcho hi imamo angzelin anote cho big starter a chanchat na puitu grower tal anhun thlenga pek tur finisher te a oma Baramati agro vokcho chom vokte hi anthau nalin ansa amuk tha a ansa po a hang big le tin antaksa a hriselin pul hri le na ta sang laka aveng himin antaksa in nat na shik adau chakhle bok Pvt popular le sofit te hi achat em awangin vitamin le mineral hlom ti hiala soyani a acho hi pek ne mangai lawa wangin a hek lo hle a hlom le amala leidu tan dor thei kan ni a aizol pon kan thon sak thei boke Thar Feeds distributor Baramati agro ngai zel le Thar store dor pui In Chung Hall biak in le restaurant manatan avoy khatnan Mizorama Fansar luxury designer fan showroom zonwam Aizola honanita fan thom bingching velo whisper quiet technology ni in summer and winter mode ne ni a clockwise le anti-clockwise severtir thei current mangklem a blade color po in chung mila customize the ni Dining room, kitchen, bedroom le living room mila omzene design sang ne siamani. Ceiling niam tan le fan da na tur siam lok lo tan po har satna a omlo. I living room ceiling te moina na chandelier ni bok fan ni tel bok chandelier hiron leivete. Remote control mangin speed direction le lighting a control theya. India Ram Hotel changkang le milar te poina anin ti mu mek hi iban pha ka lo om ve tereng mai. Kan showroom a atakin ron hu vela achiang zok nge yang Phone number 8697905810 le 9233137933 a biak thei reng kan ni e Aizola in chung thwa moina changkang le in cheina bungrwa chi sang do thlan tur tamsi omna mun man tlom le cha affordable price save lines lunglei road chwampuya hiana ombringe rondor ve nge yang che in chung cheina bungrwa premium level chachung chuang chachang kang chi sang tam tak du to ka thlan theina square feet sing khatla ya zaw showroom safe lines world bank rota a omboke apan to chinten anjong changzel anya o ron pan vengi turin kan so ma cheu safe lines lunglei road chuampui Safe Lines World Bank Road for Glen Park Khang.
Minister MLA le corporator te Pauline bana kai scheme chungchang zirho na buat sai ni a Chief Minister special package dong tur mi sang hi jang hi somnga pasari le bana kai hnoya lon la tur mi zaruk somli paruk khan chwa an ni to ti tarlan ani Sarkar kumkal mek April atanga June tlakheng khan khwaljin noi khat sing sari za som kwa in Mizoram an tloa an jing sang ni za som sari pani churam danga tanga lojin an ni Prime Minister Narendra Modi and India le Maldives thodun na ting hetur le Maldives Independence Day voi somruk na man pui turin vo in khan Maldives khopui male atheng US in Myanmar sipai sarkar shwai tu min onghlaing thopuya apu sumdong lian chen khat shek na hlip Zonet chungkwate chibai ule olive lal engzami kani Chanchin thari lo ngai thla angu Minister MLA le corporator te Pauline bana kai scheme chungchang zirho na buat sai ani a Chief Minister's special package dong tur mi sang ni jang hi somnga pasari le bana kai hnoya lon la tur mi zaruk somli paruk thlan chwa an ni to ti tarlan ani Mizoram State Policy Coordination Committee Huai Hota Mizoram Sarkar Flagship Program bana kai scheme chungchang zirho na Leadership Sensitization Workshop hi wa in Khan Planning and Program Implementation Department Conference Hall ani a Chakzo ka scheme kalpui tura malak dan tur le scheme chungchang in Zirtir na kalpui dan tur an soi ho ngala bana kai scheme noya Chief Minister Special Package dong tura than te chu July thla kalmet chunga pek zo man tum ani a loan component po deal na hong le thwai tura ruwa man ani bok bana kai scheme noya loan sang te chu loan scheme omsani ma se da kham turan nei lo awangte apung rul tur an hu phurchin awangte in mitam tak chuan loan an lak ngam lo pha thin awangin bana kai scheme manghian sarkar chuan loan pung rul ngai lawa da kham tur po tum sakin amamo tu te tan loan alak sak don ani Workshop hi Mizoram State Policy Coordination Committee Vice Chairman Dr. K. Silelmal Somza Vanakai Shwaya MSPCC Member Secretary Pulelmal Soma Patsuawin Handholding Scheme Noya Malak na sang asoifi ani Sarkar kumkal mek April atanga June tlakheng khan khwaljin minwai khat sing sari le za somkwa in Mizoram an tloa anjing sang ni za som sari pani chu ramdanga tanga lojin an ni Zonet changa Tourism Department ho tu te soidanin April thla khan khwaljin jingruk sang sari zariat som sari pani omin heng jinga zaruk som thum pani te chu ramdanga tanga lokal an ni a adang mi singruk sang sari zani somli te chu ramchung hun sang tanga lokal an ni a mei thla khan khwaljin singa sangli zathum somriat pakhat omin ramdang mi zani somkwa pariat ramchung hundanga tanga lokal sing khat sangruk zakwa somriat pakhat le twal chung mi singthum sang sari za pahni an oma June thla khan khwaljin singli sang sari zakwa somthum pasari omin heng jinga mi sang khat za somkwa pasari churam danga tanga lokal an ni a state danga tanga lokal sing khat sang kwa le pakhat omin twal chung mi sing ni sang sari za sari somthum pakwa an oma Tourism Department in a chin chia china thlathum chunga Mizoram khwaljin omzong zong chu noi khat sing sari za somkwa an ni a sarkar kumliam ta April atanga June thachunga khwaljin noi khat sing khat sang kwa zaruk somli pariat ain singa zanga somli pahni in antamzo kani sarkar kumliam ta sang hi somni pali somni panga chung khan Mizoram khwaljin noi nga sing hi sangli zasari somriat pali an oma hengjinga sanga zakwa som pakhat churam dangmi an ni a ramdangmi Mizoram to lo jinjinga hian USA atanga local tamberin sangkhat zali somsari pahni an oma Myanmar atanga local sangkhat zani somni pahni Australia mi zathum somruk pakhat UK mi zani somni South Korea mi zani sompani Japan mi za somsari pakwale Germany mi za somsari te chu atam zual anni Sarkar kumliam ta chunga Mizoram khwaljin za thi kumhasa sang ni somni pathum somni pali ami noi ni singkhat sangkwa za somli pakwa ain noi thum sanga zaruk somthum panga inan tamzo ka Mizoram to tu khwaljin hi anpung chove shet zelani Tourism Department ho tu te chuan ramdang mi Mizoram lo lut le chhuak za thi SP Security te SIB hotel le restaurant nei tu chen khat le khwaljin ten an tlo chin mun enkol tu te hne na tanga lakhom chin ani ti an soi Mizoram State University din turin Aizola College pani pathumvel zomkhomin school pali vel honga zirna bulchan tum ani Nimin tlai khan Chief Minister Pulal du Omahovin DP and AR Minister Puke Sabdanga Higher and Technical Education Minister Dr. Vandal Khanale akai noi Department ho tu ten Higher and Technical Education malak na sang an clear hova sarkar lai pu New Education Policy 2020 adwana State tin te chu kumsang hi somthum parukma ama ni puala State University nei turati anni angin Mizoram po State University hi nei ngei angaya
Mizoram State University chu Aizola College Pani Pathumvel Zom Khomin School Palivel Honga Postgraduate Zirna Bulchan Tum ani Mizoram State University Munatan Luangmuala Geology and Mining Department Ramrua Man ania Geology and Mining hi mineko a munma pek ani thungdona Mizoram State University munma hi peifel ani ma chu sikul pui ko na Government Aizol College Building chu Administrative Building atan man lailok turarwa manani Chief Minister Hova Mipoi Mo Chukom hian leng puya NIT Mizoram campus sakmek chungchang po an clear Hova NIT campus hi forest clearance nei lava sak ani awangin chengwei bel se somni choi tura Mizoram Sarkar ti chu Chief Minister Pulal du Oma Malak Nazara Forest Advisory Committee in an sum choi tur hi chengwei bel chekhat point palia ati hniam sak angin pek ani to a na po tho chunzom thei thwai be se ani thu soi ani a Mizoram Polytechnic lunglein har satna an to mek chu Supreme Court in angai to nai thu le thataka in buat sai ani thu te lunglei puk puya Mizoram Engineer College anakum academic year atanga zirna kalpui chan thei tura chaktaka malak mek ani thu soini in zirlite scholarship chungchang tepo soi ho ani college shanga part time le contract athok assistant professor qualify lote tun thani thum khan ban anni lo na chan tur soifia tur sha tirna show cause notice pek ni ma se part time athok somin court ta petition an thelu awangin court thutluk na ngai chan mek ani thu tarlan ani ITI Aizola surveyor zirna ti changtlun konga thokdun turin Lesdale Revenue Department in in khan in rem na thutlungan ziak Lesdale Revenue Department in ITI Aizola surveyor zirna ti changtlung tura thokdun tura in rem na convergence framework an siama hian Lesdale IO in secretary Pulalmal Soma Patsuaw le Revenue Department IO in secretary Pumanal Moya ten mingan ziaka he thodun na thutlung noya hian ITI Aizol ti chakna atan LRNS surveyor recruitment rules le ITI training course in nekrem tirte Revenue Department na mithiam ten ITI Aizola zirlaite zirtir na anpek dan turte ITI zirlaiten apprenticeship le on the job training an nei thei nan tho hote atela ITI Aizola Revenue Department in promotion training te refresher course le MCS officer lu thartetana basic of survey training te kalpui anidona heiba ka hian survey call le software le manchung changa tho ho na te he thutlung hian a huam bok voina Lesde Directorate Conference Hall a thodun na thutlung ziana a hian Lesde Minister Pulal Ngeng Lawamar chuan rampuma ITI te chu toy thar tura malak mekani a chumi ti hlotlin nan len Revenue and Settlement Department nen an thokdun theitur chulom omati thu asoi Revenue Minister Pubilal Chanzawa po in ZPM kai shwai sarkar noya department shang tho ho na chu warzel an tum thu achoya tho ho na manghian thil hote chulian taka achwa thei awangin an man tangkai thiam atul thu asoi Chief Minister Pulal du Oman Mizoram zirna in ma ason zel theinan ngai to ana an sen mek thu le Mizoram State University din tura malak chau mek ani thu asoi Voina Mizoram Christian College in Aizol Vanapa Hola Zirlai Thartelom Nale Zirlai Tichate Choi Moina and Buat Sai Aman Puina a Chief Minister Hian Mizoram Sinotin Secular College Chale Rin Tlak Tak Adin Sulom Omati Thu Asoya Mizoram Christian College Chu Mizo Chalai Tamzok Cher Chuak Tuani Thainan Sarkar in Puise Zirna Konga Mizo Nam Mason Naro Pui Tak Khentu College ni Nge Abe Sei Thu Asoi Pulal du ama chuan Mizoram zirna in ma ason zel theinan ngai tuan an sen mek thu le Mizoram State University din tura malak chau mek ani thu asoya Mizo thalai te chu zirna konga an chan le zwal angai tak zet ti soin zirlai te chu nalak na shanga namdang te khing thathei khopa thokrim turin acha ani Inko Mahian Mizoram Christian College Principal Dr. Ton Engan Zirlai Thar mi za somthum pahni alom luta ramle namtan thiam na konga te annung changle an tharau nun thlenga kai shwai tura an lolom lu thu soin Zirlai Thar te chu zirna mai pi alama khwale tui chale mirin tlak ni tum turina fuya Zirlai ti tha an choi moite thorim na an invon na le theitop an chwana chu an nau ten enton se adu thu asoi Mizoram Christian College Zirlai Kalchwak Zinga University rank holder le department topper ten hena choi moi na hlan ani a Zirlai choi moi te le lut thar te ayo in thu an soibok MNF party in Thochan Zandar ko athi dampabial to MLA Pularin Tuanga Sailo chu vo in khan MNF pizza Mizo namru na ansun
Voina dam pabia tu MLA pularin tluang a sai lo sun na in khoma hian MNF Vice President Pumanlal Zoma chuan ramle namtan anun chan kwama nam sipaya in pe pularin tluang a sai lo chu mizo namtan a hlutak zet ti asoya pularin tluang a sai lo kha abial ramle namtan mi in pe MNF party ta na ahun zong zong mangral tu ani a anuna khan enton tur tam tak a ti asoi Pumanlal Zoma chuan in husid na tongkam emo anti dam pasavom ti chu ngai holovin apom maka abia tan le MNF tan he ni na hi a in me hle ti soin ramle namtana zalen na swala in pe an ho tu te sul nu kha an chui sak fo atul ti asoi MNF advisor puti si pa chunga po in pularin tluang sai lo chu a ui thu le dam pabial tana na athona sat zia ataka mu pui tu ani thu asoi bok Mizoram Oil Tanker Drivers Association chu kongpui chiawanga inrini atanga andin huwa vo in tlaya tangin an tlan le chan Mizoram Oil Tankers Drivers Association shwai tu te hian vo in khan kong din hun hi an enfia sarkar thu nei tu te nen anin biak ba ka kong chezwal te no a la thalo te siam chau zel ani dona wangin vo in tlaidar li atang khan tuel thei phur lir thei te tlan chan le ni se anti ani Mizoram Oil Tanker Drivers Association chuan mi pui tam tak tuel thei har san na tok an omawangin poyan ti thu an soya kong him jok an zo theinan lo tuar tu te po in an shethiam sham chu lom oman ti thu an soi Mizoram Forensic Science Laboratory in Sarkar kumliam ta sang ni somni pali somni panga chung khan thu buai sang kha jathum somthum pariat anjir chianga poi khoina manrua sangkwa zanga somli pakwa an enfia Home Minister Puke Sabdang Hovin vo in Khan Directorate of Forensic Science Laboratory din hun clear hona one day review meeting of Forensic Science Laboratory chu Miniko a FSL conference hall nei ani a report ta tarla nani danin FSL hian Sarkar kumliam ta sangni somni pali somni panga chung khan thu buai endik case examine sangkhat zakwa somkwa pariat anneya poi khoina manrua sangkwa zanga somli pakwa an endik ba ka poi khoina mun somruk pasari an enfia kota thu buai zakwa somruk panga andin pui ba ka fingerprint database sangkwa somli paruk an endikani Chukom na hian Home Minister Puke Sabdanga chuan FSL chu mi pui le ram in nga na thu buai tam tak chin fel na mun le tun lai poi khoina chi sang sang chui chhuana konga in nga na bul poi mo tak ani thu asoya Mizoram FSL chu manro thajok ne na thom that apoi mo ti soin Home Department nuaya peng sang sang te in kara tho hona thatak a omzel abe sei thu asoi Chutkhom hi Home Secretary Pumanlal Moyan akai shwaya FSL Director Putilal Ropuyan malak na sang sang asoi fia FSL thuam chakna ata na thil poi mo le ma chhop chi sang sang soi ho ani Agriculture Minister Pupi Si Vanlal Ruatan Sarkarin kun na thok tu te lam a hoi tlat awangin thlai thar chwa song bola hlok zo ka shal ani theidan tur ngai to areng ani ti asoi Agriculture and Farmers Welfare Minister Hian Vo In Khan Nathia District Agriculture Office School of Agricultural Sciences and Krishi Vigyan Kendra KVK Nathia Tetlo in andin hun INFA Aizola Agriculture Directorate ti lova chuan Nathia chu Agriculture Department ta nam hun poimo tak ani thu asoya Ramchangmek Developing Country a chuan lo nei le akai hnoi chuan in nga na ani awangin Agriculture and Allied anti mai Agriculture te Horticulture te veti te sericulture le soil thlengin an ngai poimo atul ti asoi Pupi Si Vanlal Ruat chuan hlok zo ka thlai thar turin thiam na chang jok le man ro tha jok manga lo nei atul to a Kovel changkang chhozela ezon na kalphung po a in thak chhozela wangin mani po in tuai siam vezel angai ti asoya Mizoram Sarkar chuan kut na thok tu te lam a hoi tlata an thlai thar chwa song bola hlok zo ka shal ani theidan tur po an ngai to areng ti soin kut na thok tu te le an thlai thar shal na chu thlunzom an tum ti asoi Tunhaya Chenom State Asamin dan lava Bangladesh atanga PMI nuai somni atanga nuai som thumvel no chwa tum ani chungchanga angong tur ngai toa inveng lok turin MZP in Mizoram Sarkar angen Vena MZP Executive Committee chukhom chuan state chen Assam Sarkar in dan lava an state apem mi nuai ni atanga nuai som thumvel no chwa atum chungchang hi an clear hawa hemi in angong tur ngai toa lo inveng lok turin Mizoram Sarkar chu an nge na Chenom State dangte na sataka anin buat sa imek lain Mizoram anin buat sa ilaw ani chuan heng mi tetlan siat na tur chu Mizoram ani do na wangin ruah man na fel fai tak arang the ang berasiam turin an nge na ni MZP chukhom hian kumin MZP Assembly le election hunatan September ni thum an ruata MZP Assembly Organizing Committee le MZP Election Commission an din ngala Chutkhom zo hian remnani sangni somni pangapua la souvenir an buat sa chu Advisor to Chief Minister Pulalmuan Puyapunte in atlang zarani
Higher and Technical Education Minister Dr. Vanlel Khanan Zirna Mason Nan Hual Sen Takin Thei Top at Swa Zel Don Ti Asoi. Government ti Romana College in Voina Dorpui Multipurpose Hola Zirlai Tharlom Nale Zirlai Pas Swakte Thana Anbuat Sai Ahman Puina a Higher and Technical Education Minister Hian College Chu Zirna Ngor Pi Alama Til Dang Tam Tak Zirbel Namun Anitel Ti Asoya Abikin Tunlai Thiam na Artificial Intelligence le Communication Skill te chu chorchang kai thiam zel atul thu asoi Dr. Vanel Khanachwan Minister Anina Angin Zirna Mason Nan Huai Sen Taka Thei Top Achwa Zel Tur Thu Soyin Sarkar pu in Government ti Romana College Mamo na Shia in Lift Datura Ruah Man na Akal Pui Mek ti asoi Inko Mayan Government ti Romana College Principal Dr. Jennifer Lalbiag diki po in thu asoya Minister Hian College Magazine Raltiang Atlang Zara College and local pui to chin angin mani class 3 wati thaber than swa zirlai ten hena choi moina award som paruk sem chwa ani Central YMA le NHIDCL ho tu ten nizan khan Mizoram chung NHIDCL en kolkong pui chungchang an soi ho Mizoram tlo lo zin NHIDCL Director Amarendra Kumar chu Nizandar Sari Khan tui khwatlang Central YMA pisa a alenga Mizoram chung NHIDCL en kolkong pui abikin kon pui le khamrang inkar chelutuk chungchang le NHIDCL noya thalai te tan skill development training buat sai chungchang an soi howani anin komna hian Central YMA shwai tu te chuan tun naya Mizoram chak lak na kong pui poimo abikin kon pui le khamrang inkar chelutuk chu chaktaka siam thatura anbe sei thu le hemi chungchanga hian Union Road Transport and Highway Minister Punitin Gadkari hne na mala turangen na anthon thu an soyani Nizana NHIDCL Director Amarendra Kumar and Central YMA Pisa atlona hian Mizoram NHIDCL Executive Director Thar pu Adelbert Susngi le OSD to Chief Minister pu Jonathan Lerem Ruat atenan Choi Oma Central YMA lam chu President Pulal Matswana Hovin Vice President Professor Lenun Tluanga General Secretary Professor Malsom Lian le Finance Secretary pu MS Ral Tete Antelani Zoro in zo indigenous ID asyam chu zo fa to phot chu neivek turin an ngen khovel mun sang sanga cheng zo fa te in sui khom na atan malatu Zoro shwai tu te chuan vo in khan aizol press kapa thu thar la khom tu te komin an pol malak na le machop sang sang an shilfia Zoro in zo indigenous ID asyam chu eveno le khovel ram sang sang te hena official apom sak turin an nge na tun maya chan la ni loma se tun naya UN headquarters sa an kaltumin Zoro palai te chuan lengpui Delhi le Dubai airport checking le ticket counter ate buaina omya lavin an mang theya hezo indigenous ID hi namkhat an ni na ti chiang tu le thui khom tu tur poimo tak ani awangin zo fa to phot chuan siam cheu turin an nge na tun din huna sang khata tanga sang hi vel ID hi an siam to ti an soi Tuthar la khom tu te an kom na a hian Zoro Secretary External Affairs Pulang nun felan tun thani sompalia tangani sompariat chunga UN Experts Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples Session voice sompariat na UN headquarters Geneva aneya zofati io in Zoro in palai paruk antir ti asoya thu soina hun minute thum chung pek an ni atia andu thu sama thale kim soiman loma se statement le memorandum an thelut ngal ti asoi Zoro shwai tu te hian UN facilitator pakhatin zofa chin kuki mizo te chu anin lungrual tok lo thu le Trangrual se chuan din chwa theina chance thatak an nei thu asoya Sustainable Development Goals 2030 ya until ve theinan thei top an chwa angai thu asoi ni in an soi Champhai District Excise and Narcotics Department in Nimin Tlai Khan methamphetamine ke zinga le gram zanga somnga panga le anei tu apu anman Excise Department ho tu te na tanga zone thudon danin Excise and Narcotics Department duty te chuan Nimin Tlai darli le achan ve khan Champhai District tatwal te khwa a methamphetamine ke zinga gram zanga somnga panga le anei tu apu ro char liana kum som thum Champhai District ta deal kon khominia in chal chu anmana methamphetamine an man hi mum singa zanga ani methamphetamine nei tu apu hi NDNPS Act manga thu boy siam sak ani a Wain Khan Champhai District and Sessions Court ta shwai ngal ani July thakal meka vo in thleng Khan Champhai District ta dan le thu pe keng ko tu ten heroin ke ji som paruk le gram zariat som thum paruk le methamphetamine ke ji som kwa le gram som paruk anman Wain Khan Champhai District Narco Coordination Center Committee chu an chairman Champhai Borsap Nibok Pu Mohammed Equiphovin an district chunga rui hlo do konga malak na sang sang thirin an thukhoma thutkhom na atarlan ani danin July ni khata changani somni panga chung Khan Champhai Police in rui hlo kai hnoi thu buai pariat ziak lutin hemi kai hnoya hian mi som pasari an mana
an hne na tang hian heroin kg sari le gram zariat somnga panga le methamphetamine kg som sari pariat gram somkwa panga an mana ruilo phurna ata na man lir thei two wheeler pahni car pathum le 709 truck pakhat an manani Zokothar police te chuan July ni som sang ni somni panga khan Mizorama la mu ngai lo heroin quality sang double Euro Globe brand anti brick somni kg sari le gram zali somni pahni arit chu Zokothar Kudam sen kai bula an mana he ruilo man kai noya hian mi panga man anni Excise and Narcotics Department po in ruilo kai noi thubai som pani ziak lutin mi som panga an mana heroin kg khat gram zanga somnga pakwa le methamphetamine kg som pakhat gram somni pakhat an man vebok Wena Champai District and Court Chukom hian ruilo do na konga thoktu ten an malak na le harsan na sang an to te an soihova Sarkar Department le tlom ngai pol in kara tho ho na tha a omzel theidan tur an soihobok Mission Foundation Movement in Vaivakona Kwarel Chiana Tuar Chung Kosomthum Panga Hena CSR Kaltlanga Chanpui na Anpek to Sports Minister Pulal Nging Lavamari na Manpui Mission Foundation Movement hian Vaivakona Kwarel Chiat na tok te hi alu bufai tel le syntax an hlana he an malag na hi HD Parek Foundation Mumbai CSR Kaltlanga ni in bia tu MLA Pulal Nging Lavamarin pa alak puyani tukina chanpui na semna in khoma hian Sports Minister chuan Mizoram Sarkar sum le hek lo zonga CSR mangchangkai theipol an omthin chulom omati thu asoya hetiang pol hi pungzel se adu thu asoya MFM in kongsang sanga sarkar lai pui CSR le foreign project manga na an thok thin churo puya ti thu soin an malag na chor tu mi sing chuang an omto arin thu asoi Mission Foundation Movement Executive Director Pularam Chwanze lapo in an malak na sang te soin CSR an dil hlotin theina na bia tu MLA malak puina alom thu asoya Vaivakon chiat tok te chanpuinan hian chung ko somthum te hena alu bu fai le dal bek khat cheu ba ka chung ko panga te hena syntax liter sang khat zanga cheu pe kan ni thu asoi Mara Autonomous District Council for Chutkhom ni thum chung o chu wa in khan tlong taka zo fel ani MADC monsoon session hi nilaini khan sia ha MADC session hola MADC chairman pu envia khu kai shwaya chan ani a Chutkhom chung hian house chunga chanchi zo na start question som pasari lu chu chan man vekani a zia ka chanchi zo na un start question pani lut po chan ani bok MADC for Chutkhom a hian bill pani The Mara Autonomous District Council Non-Agriculture Land Settlement Third Amendment Bill 2025 le The Mara Autonomous District Council Agriculture Land Settlement First Amendment Bill 2025 baka rules pali The Mara Autonomous District Council Education Service Rules 2025 The Mara Autonomous District Council Primary School Headmaster Recruitment Rules 2025 The Mara Autonomous District Council Primary School Group B Non-Gazette Post Recruitment Rules 2025 le The Mara Autonomous District Council Hindi Wing Group A and B Non-Gazette Recruitment Rules 2025 lut tetsu soi hawa pom vekani Government Scholarship College in Voina Zirlai Tharlom na le Zirlai Pass chhuak te thlana an buat sai chu Assembly Deputy Speaker Pulal Famkiman Manpui An College Conference Hall La Freshers Social Cum Graduation Day man na hian Kolasi bial tu MLA ni bok Pulal Famkima chuan Zirlai te chuma ni to kara bithar rap turin puitlin na kong zo tur le an kal na tur kong thlang thiam turin atcha ani inkhoma hian Government Scholarship College Principal Pulal Chanpui areng si po in thu asoya Assembly Deputy Speaker in Zirlai chhuak te hena ngai shuina memento le certificate ahlanani Government National College in Voina Zirlai Tharlom na le Zirlai Pass chhuak te thlana an buat sai chu sau tui pui bial tu MLA puje jelal pe khlu an ahman pui An College Auditorium Freshers Social Cum Graduation Day man na hian ZPM Thalai President ni bok puje jelal pe khlu chuan tun hnaya Mizoram University in Undergraduate Examination 2025 result ati chua Art Stream B ka Government National College Zirlai za aza an pass thei chu chuan thule Mizoram Puma ati thaber an ni chu alongpui thu asoya principal le thoktu te in pek na churo puya ti thu asoi puje jelal pek hlu chuan Zirlai te chu hlotlin na chang tura rim takle taimata ka thok turin acha ani inkhoma hian Government National College Principal Pulal Siam thanga po in thu asoyani Khozol Sub Headquarters YMA in Nizan Khan Ruihlo do konga malagdan tur in Shilfiana Ruihlo do awareness an buat sai Khozol Electric Veng Branch YMA hola Ruihlo do awareness hi Khozol Sub Headquarters YMA President Pupi C Rosiaman ahonga Mizoram Ruihlo chi sang ahluara anzir chian na atangin Khozol aringot po Ruihlo ngai mi zanga chuang an omchu thilpoi tak ani awangin
rui hlawarem theinan an chanruala thatha lava an beilet atul ti asoi rui hlodo awareness a hian khozol sub headquarters YMA Nwaya Thutmun branch tin atangin IO mi paruk SEC le anti-drug squad member an vai in mi somkwa pahni antela sub headquarters YMA vice president Vanlel so makol ni kai shwain rui hlodo dan tur kong sang sang an soi hova rui hlodo dan tur rot na sang sang an nei te chu SEC ngai to turin anda a rui hlodo awareness nei zo hian khozol sub headquarters YMA Nwaya rui hlodo tu anti-drug squad 10 tun naya heroin hongli le Kain sari baka rakzu fun som panga an manchu an halral ngalani Mami District Commerce and Industries Department bultumin micro small and medium enterprises MSME Nwaya scheme sang omte in shilfiana vain khan mami tabuat sai ani Mami DRDO office conference hall in com hi Mami District Commerce and Industries officer DRDO project officer nibok Pumal som zwalan ahonga MSME atangin sumhai chwatur tamtak omchu mi puite an shatir toklo awangin an mangchangkai toklo chu thilpoi takani awangin sarkarin mi pui ham thatna tur scheme sang adwan te chu zau the ang bera puan zara a chor changkai turten an chor changkai theinan malak chu thilpoi mo takani thu asoya heti rual hian chanpui na chu alsam taka mu thei ani lava engchin nge dong thei engtia dil tur nge ti te shat masak atul ti asoi Training a hian ramp expert pu Christopher Lelbiak ni an PMFME, PMEGP le MSME Nwaya scheme sang omte asoi fia ani. Longtlai borsa Puchimala Siva Gopal Reddy ahovin voin khan longtlai chan mari in puya mega oil palm plantation drive nei ani. Mega oil palm plantation drive a hian longtlai borsa chuan oil palm ching tu ten rim taka na an tho awanga hlotlin na an mutrin chu chuan omati thu asoya malam huna po theitop chwa zel turina cha India chu Shak Thar chua ala in tawdel lo hle a ramdanga changalak lu atama wangin mani in tawdel tura oil palm mission hialdin ani thu asoi inkhoma hian Longtlai District Agriculture Officer Pularem Moya Kolni Patanjali Foods Limited IO tele oil palm ching tu te po in thu an soyani Longtlai District ta hian kumin bi ka oil palm chak sangruk zani somkwa pasari pek chwa toni in ram hectare sangkhat zali zawa chin me kani State Research Advisory Committee chu in Khan Miniko Chief Welfare Warden Conference Hall an Trukoma Research Application Thar Renewal Permit le Research Permit Updation deal na an endik Tutkom hi Forest Secretary State Research Advisory Committee Chairman nibok pu HL Engmoy na kai shwaya he committee a hian Chief Wildlife Warden pu MZ Singson chu Member Secretary ni in Principal Chief Conservator of Forest Mizoram Additional PCCF Department sang ho tu tele Mizoram University a professor te member ni a Mizoram chunga protected area le forest area mun sang te scientific research ti donin he committee kai shwaina mumal taknoya dan angin endigle thlit film chin ani a he committee hian thutluk na siamin dan sang te tlo chanin Mizoram chunga research ti phalna apek te hne na chau research permit pek chwa chin ani Vena chutko mahian research application thar pali le research renewal permit pali baka research permit updation pakhat endik ani Aizol Bongkon Brigade veng mi Joshna kumsom panga chu nilai zandar khat vela an chen na ina tanga achwak chu in thleng ina chin shiat ani lava ama alo hu emo a omna chin sha emo chu police station nai bera sha tir turangen anni Zonet Thudon danin Joshna hi Gorkhali ani a ama hiril rulama har satna nei ni in nilai zandar khat borvel khan an chen na ina tanga achwak chu chin sha lavin abo zuyani Joshna abo chungchanga hian Bongkon police station a FIR thelu ani a ina tanga achwa lai hian t-shirt eng kekor dum le chapal abunani ama lo mu emo a omna chin sha emo chuan police station nai ber emo achung te phone number 8798038479 emo a shatir turangen anni Kochalo do be pui Stop Diarrhea campaign nei meka Miss Grand India 2025 first runner up Vanal Nuntluang in Voin Khan Khatla Anganwadi Center tlo in hunahman pui Khatla Anganwadi Center atlona hian Miss Grand India 2025 first runner up Vanal Nuntluang ichuan choi that poi mo ziate nu le pa thu oi tur ti tele kutsil fai that tur ani thu te soin no pang shwai tu nu le pa le an chung te chu an fa te pathian ron chung zela en kol turin atsa ani Agriculture and Farmers Welfare ho tu ten Voin Khan twal pui khwa a tungchin na mun an tlo a tungching tu te hena leichi mandan an zirtir twal pui khwa hian chung ko somria tin tun din huna ral zon le trek den muala tung hi an ching meka ram chin za somni pariata zawa tung hi an ching ani
tung hi an chin huna kum thum chhum chu sarkarin a enkol puyanga akum lina a sarkarin tung ching tu te kuta a hlan don ani khochin ilo thlir howang u State Meteorological Center Mizoram Science and Technology chin chha danin vo in khan aizola kholum libraryin Celsius degree som thum pakhat ani a avo ber lain Celsius degree som ni pali ani nimin chanhudar ni le achan vele vo in chanhudar ni le achan ve in kar khan ro millimeter nga point pariat asur ani naktuk in rin niya chuan kholum libraryin Celsius degree som ni pakovel avo ber lain degree som ni pakhat vel ani rin ani a zingdarli le minute somli parukani achwa kangat laida ruk le minute nga a atlali ang Khochin Thirlok na Regional Meteorological Center IMD Gauhati na mulog danin nagtuka Mizoram hun chen khata ro sur theina za asom ni panga atanga som nga a fakna hun ilong manglokang u Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana PMMVY scheme hi ilawsheto m PMMVY hi naw paile naw pomtetana ham chatna ani a chengsang ru khleng don theina ani PMMVY in atumber chu nu ten nawan pailaya an chisel na ngai poimo le naute chisel taka nei hi ani PMMVY ham chatna dong theiturin Aganwadi Center naibera lawin jak ludla chisel taka nawi paya him taka inei theinan PMMVY hi lawmel shat vero Chanchin lom tam tak shil tur che kan nei lo hei ero kan shil thei che Tata Hitachi chuan Mizoram Automobile Workshop upaber Liando Auto Works chu dealer tan anron mangta Tata Hitachi excavator eng model po mamo na ineni chuan Liando Auto Works si panla at chan na anlo pe ang che rubber track pads mang kong black to pa har sat na nei velo po kol tu anni Liando Auto Works chuan Tata Hitachi spare parts sa har sat na itolo nan thei top chwa pui che anin tiame Liando Auto Works Tata Hitachi dealer for Mizoram Zema Pokle School Pui Kon Mission Veng Aizol Chalai te tweety songs next Thar aswake Jackpot siam cheese ball le fireball kur Itsum du so voi khat ai lai zong chang e yang Tig lai po ai chi jackpot snacks Potato sticks, ghost pepper, fireballs, cheese balls, fiery crunchy stick, chili lemon, red chili chatka, shang aom cheu mule, ihun lutak manchang kainan jackpot snacks. In sakitum naim, I budget mil turang zelin I in kan saksak thai chia. I buai ngai mi alavin, abulatanga atop thengin engkim kan buai pui sak thai vekache. AMC permit thlengin kan buai pui thei vek bok I in banga ta na tha zang khai le tha bok si kholum laka in vong dai thei waterproof soundproof ni bok EPS panel mangin I in kan saksak thei bok che EPS form manga ceiling siam hi anin ti mu mek zel bok Khiangte Construction Private Limited Mission Vengkhang Aizol Am I just a 9-to-5 guy? Or the one who wants to feel the high? Do I like to turn it up? Or do I like to turn it down? What do I want most? Prime Minister Narendra Modi and India le Maldives thodun na tinghet tur le Maldives Independence Day voi somruk na man pui turin voi in kan Maldives khopui male athleng voina Prime Minister Narendra Modi and Maldives athen hian Maldives President Mohamed Moizu Baka Foreign Minister Defense Minister Finance Minister Maldives Sarkar ho tu poimo dangle mi pui enge mozatin Velana International Airport an lo hwa kani Prime Minister in voina Maldives atlo hi kumsang ni somhi pathuma Mohamed Moizu an thune ina achan nu'a Maldives atlo na masaber ania Mohamed Moizu hian in khan puyata na campaign lain athupuya
India dova China thopui chungchang amana wangin rampani inkar boruak hi achalo hle a hetiang boruak kar Maldives President Mohamed Moizu somna a Prime Minister Narendra Modi an Maldives atlo hian rampani inkar boruak siam thatna konga mason na thuitak ashil turangai ani Prime Minister Narendra Modi hian Imin Khan UK Prime Minister Chenna Checkers Estate UK Prime Minister Keir Starmer nen rampani thodun na chungchang an soidun hnu in India le UK IO ten rampani in sumdon ton na achia lak ti top na tur in rem na thuthlung an ziaka Nizan Khan Prime Minister hian UK lal King Charles chu achenna Sandringham House mu in India le UK thodun na chungchang baka UK a Ayurveda le yoga thelar na chungchang achoipuya Prime Minister hian thingphun war in zirtir na lama malak na Thar ekpat ma ke nam pualin King Charles ne na hian thilpe katan thingtriak ahlana ni Parliament for chut khom ne me ka eptu party te anbeng chena wangin vo in thleng khan ro rel thei alani lo Parliament for chut khom hi tho chan ni chan ani atanga vo in thlengin house pania eptu ten ro rel in khom an au boya wangin ro rel thei alani lova Lok Sabha a chuan voina chut khom chan rualin kumsang khat zakwa somkwa pakwa India le Pakistan indona Kargil war India in hena achan shadring na hun man ani a hemi nu hian eptu party te chu anbeng chen nga lawangin ro rel thei ani lova chut khom ti top lailok nu a chut khom chan le nu a po eptu te anbeng chen chunzom zela wangin tunkar chunga tan chut khom hi ti top zui ani Rajya Sabha apo eptu te anbeng chen wangin ro rel thei ani lova chut khom chan nu a ti top lailok chunzom ani nu a kar thar tho chan nia chunzom turin chut khom ti top ani Voina Union Home Minister Amit Shah an ram dan pui Article 356 lo chana Manipur President's Rule puan chunzom na tur Rajya Sabha a resolution a thelu chu House in soiho turin apoma Business Advisory Committee in Soiho Huntur hi arel dona tuna President's Rule puan mek hi thlathar August ni som pathum hian na top to dona wangin tun thlathrung nge ya Soiho tura ngai ani eptu party te hian House chung le po na lung oilo na anlan tira India Block Shwai tu 10 Parliament House toala bolho boma Bihar Special Intensive Revision ti in ziak le kha chu pothlerin an paya Congress Shwai tu Rahul Gandhi Mallikarjun Kharge Priyanka Gandhi Vadra le Samajwadi Party Shwai tu Dimple Yadav baka eptu party MP dang engemoza tan telani UN India Ambassador P Harish an Israel le Palestine in lungrual takaram in real bol na shan ane chu India du dan alani rengti asoi UN Security Council buat sai Middle East chungchang soiho na India Ambassador chuan Gaza mi puite chuan ni tin khochak mamo eile bar tuial thei damdoin enkol na le zirna konga chom dolan mamo awangin Gaza mi puite har sat na to mek su kyang tur hian in be na ti to pringot chu atok don lauti asoya Mishing swat na le tor na thleng mek chu thlen chunzom ti rengchi ani lauti soin lelam le lama changa mitang te chwa zalena inka haipuan thuai atul ti asoi India Ambassador P Harish chuan India chu arapon lama changa Palestine rambung shang ni na pompui masaber tu ani thu soin Middle East alaural muana remna le muana athlen theinan Israel le Palestine chuan ram in real bol na shan an neina two-state solution chu tunma atangin India in thlop thu le athlop chunzom zel tur thu asoya India le Israel in inlaichin na thatak nei ma se India in Palestine na thlop na adalem lauti asoi UN Secretary General Antonio Guterres po in Israel le Palestine in ram in real bol na shana nei chu athlop thu soin he two-state solution thlop turin khovel ram dangte asomani Rajasthan Jhalawar district sikul pakhat chima zirlai no pangpali an thi a midang sompasari an hliam Jhalawar district SP Amit Kumar chuan tukindari advel khan Jhalawar district chunga thingtlang khopakhat Piplodi a Sarkar Upper Primary School building achim thule he sikul chim hian achunga zirlai le thoktu omte adela wangin zirlai pali chu amuna an thingal ti asoya zirlai sompasari chu an hliam enkol turin Manohar Thana pat damdoi in panpui an ni a zirlai hliam zinga pathum palivel chu an ding huna thatlawa wangin damdoi in lian jok panpui tura malak mek ani thu asoi Jhalawar borsa malak na in sikul chimina del no pangte la chhuak turin chan chuan ha tho mek ani a zirlai no pang hi somthum an omni asoi ani a Rajasthan Education Minister Madan Dilawar po in chat na thleng chu poyati thu soin thile hliam te chomdol turle sikul chim chan chui chiang tura malak ngal ani thu asoi fakna hun ilong mangle lokang u Kimte Enterprise kulikon ngai zela square pipe round pipe le rectangular pipe inchong structure railing bar le chitang shang siam tur thir thaber nizon ISI kan kole inchong rangwa roofing JSW ISI India ram pumashiat lar kum sawi chung kan lozwar to a mani doza te se Mizoram kan siam ve theita
Aluminium rolling shutter Zonet cha rangwa tuidon world class Euroguard UPVC material in ruatui lo khol ve de che wholesale retailing kan pe theye. Rise above. Born to shine. River of light. Presenting Kia Ceros, evolved by the future. Kia, movement that inspires. FCAT sang in san suan institute ta na ham chat na rang va chachi FK roof aron chop chuak le ta vuak thwa le tan boy ngai lovin mani du ang cheni na order theya azaw zong in anga sen so atlem bi khle vuak thwa angai velawa wangin tuipu ta om velawa ni FK roof hi mizoram sigle samil chi nuam tok chi acha 0.45 mm ani shechiang du tan 8794267570 le 9436142909 na zofia theireng ani US in Myanmar sipai sarkar shwai tu min online thopuya apu sumdong lian chen khat shek na ahlip voina US Treasury Department thu choina tarlan danin Myanmar Aketi Services and Logistics le anei tu Jonathan Moiko thaungte MCM Group le anei tu online o te Suntak Technologies le anei tu sit taing ong le sumdon na sang nei tu tin lat min te US in a shek na chu hli ani a US in Myanmar sumdong lian te shek na ahli na chan hi puanzar ani lawa wangin zo na atam hle a tunhaya US President Donald Trump an Myanmar atanga bungro lak lua chia lak bituk thar za asomli lak na tur sha tir na athon chungchang le Myanmar sipai sarkar shwai tu min ong hlai nga chan let na nen in kung kai ngei tura ngai ani US President Donald Trump hian tun thlani sari khan Myanmar atanga US abungro lak lua chia za asomli lak ani tur thu sha tir na le kha athona tun thlavek ni som pakhat khan Myanmar sipai sarkar shwai tu min ong hlaing chuan US President le kha hi changin chia lak bituk thar za asomli chu za asom hi atanga za asom in kara ti hiam turle in sum don ton na chungchanga US a in beturin Myanmar atanga palai tir a huam thu athlena minong hlaing hian US President Donald Trump chu mani ram mi puite mangai tu le ram mason du na thinlung hun khatpu ani angin angen na chu ngai poimo a US in Myanmar a shek na chu ngai to anon le turin angen ani tun naya US le China in kar in hir ngau na thlenga China in athunun mek leilung hausak na lai chwa rare earth metal chet vel na akwa khira wangin lir thei ra thuam changkang le tun lai thiam na technology kai hnoi thil siam chwa na lama ram sang sangin har sat na atok meka Myanmar hi China a rare earth metal song bol lo thon lu tulian ber ani awangin US hian rare earth metal sumdon na a Myanmar thopui tura ma alak na ninge ya ngai ani a min ong hlai ngan kum sang ni som ni pakhata Myanmar mi pui sarkar pai tha a thunei na achana tangin Myanmar hian US dollar tlu le ding on thum chuang hu rare earth metal hi China a athon lu to ni asoi ani Thailand le Cambodia ramri a buaina chwa ka wangin nimin khan ram panhi te hi lai pui le thlo theina mangin an in beya sha thechina mi som paruk an thito Thailand Health Ministry chuan Cambodia nen an in beina awang hian vo in thleng khan twal chung mi chom pali le sipai pakhat an thito ti apuanga ramri shula ubon Ratchathani Surin le Sisaket province atangin mi noi khat chuang chumhun himason an ni to ani heti la hian Cambodia chuan mithi an om thu alapuang lava ramri shula kho pakhat Odar Mencheya twal chung mi pakhat athito ni asoi ani thunga Odar Menche khwa atang hian chung ko sang khat zanga chuang chu mun hi ma chon an ni to bok nimina tanga lai pui le indo thlo theina manga anin beina hian Cambodia chuan Thailand chu indo na a man phal lawangai lai pui puak dar chi manga apua Thailand chuan he hi a phathung ani rampani te hian an mani ram veng him tura theito pan chwa tur thu an soi ve ve a he boina chungcha ngai to tur hian zan in hian UN Security Council chuan thut khom man mo akawani France sarkar in Palestine rambung shangni na an pompui tur chu Europe ram dangten an thlop lain US le Israel in France hi an dem hle
nizana thu chwa asiama France President Emmanuel Macron chuan France chuan Palestine chu rambung sang ani na apongpui dona September tha UN General Assembly thut khom ha in Palestine ram recognize na hi ama nge in apuan tur thu asoi France President chuan Middle East a remna le muan na thlen chu France du dan ani thu soin remna le muan na a thlen theinan Israel le Palestine chu lungrual taka rambung shan ani atul ti asoya Palestine mi puite torna ti top turin in be na ti top ani theinan in ka hai puanga he in dona amitang te chwa zalen ani theinan na malak chu apoi moti asoya heti rual hian Hamas chuan an silai te tungaral thuam an chelek to lo na na malak le Gaza mi puite chomdol tura malak po atul don ti asoi France President in he thu chwa asiam chungchanga hian Ireland Spain Scotland le UK chuan France thutluk na chu ropuyan ti thu le an thlop thu an soilain US le Israel chuan an dem hle a US Secretary of State Marco Rubio chuan France thutluk na chu Hamas thlop na le remna le muan na dodal na angai thu asoya Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu po in France thutluk na chu helpol te thlop na angai thu soin nataka adem thu le hetiang thlop na andong ani chuan Israel do tu helpol thar adin bel pha a hlau thu asoi Philippines marlama tlipui thokle ro surne sa kai hnoya tun kar chungin mi somni panga an thi a mi noi ni chuang mun hi ma son anni Philippines sarkar noya disaster response agency sinchha danin Philippines ro surne sa le typhoon ko me tlipui thok kai hnoya tun kar chungin mi somni panga an thi to a rwale tlipui thok hian chen na in sang thum chuang ati che to a mi noi ni chuang mun hi ma son anni to ani Disaster Response Agency chuan thlipuin ram chung hun sang sang anuaya wanga chian na thlenga hian thian omshiat alani lauti an soya heti rual hian leimin le tuilian wangin in kalpo na akhailak ba ka mipui chet vel na le nun phung ati buai hle a mithi te hi kar tir lama tanga ro sur na sa wanga leimin thingtlu electric man le tuilian wang ani tlang pui ni in an soya Disaster Response Agency ba ka hian Philippines Army Police Coast Guard kang thel tu tele mitlom ngai ten chan chwan na hi an thok meka khochin thirlok ne in Philippines le a che vela thlipui thok chun zom tura asoya wangin mi puiten ele bara har satna an to lo nan sarkarin ele in chen khat man bi thlia chu tidang lam lo turin thupek ati chuaka Philippines clear card to po har sa zwalte chomdol na thon turin pa alame kani Minister MLA le corporator te pualin bana kai scheme chungchang zirho na buat sai ni a chief minister special package dong tur mi sang hi jang hi somnga pasari le bana kai hnoya lon la tur mi zaruk somli paruk khan chwa an ni to ti tarlan ani Sarkar kumkal mek April atanga June tlakheng khan khwaljin noi khat sing sari za som kwa in Mizoram an tloa anjing sang ni za som sari pani churam danga changa lojin an ni Prime Minister Narendra Modi and India le Maldives thodun na ting hetur le Maldives Independence Day voi somruk na man pui turin vo in khan Maldives khopui male atheng US in Myanmar sipai sarkar shwai tu min online thopuya apu sumdong lian chen khat shek na hlip khati jong kha Chanchin Thar kan puan thei chu ani Rin ta ka sumdong a om to ka thilman Chanchin IC Big Bazaar chuan imamo na shia in Kulikon East World Bank Road ta Lini Construction a bunfel ta e Lini Construction hen imamo ang zelin square feet bretin building asatheya aizol pon thlenga sathei tu ani building sakcho ni lo building cha ngai ine ni po in mantom dekin acha sakthei che rin tak le mantom zokin UPVC rong shang shang mangin kongkhar frame kitchen cabinet frame le frame shang shang asyam sakthei che a aluminium frame le euro frame idu po in idu ang seila ilung oina san turin anlo siam sakang che hemba ka hian rooftop steel structure step railing le tukver bar de po siam thei tu ani in samek satole saktum tan pan masak nge chi ani a huna omchil ani awangin I hun ne rem chang ang zelin engtiklai po door thei reng anni lir thei parking a har satna omlo door tharlom nan discount pek mek